Ka Central Executive Committee jangka khanam ha kishpo tre ulber arajar arpun rio. Kalalit banpen kan mau biang ya ka KHDC halo kejeng dan kam banpen kala ki kenon an ke District Council. Kenang ban khanglat gi bamde ki trai muluk baneshim benta ha kejeng jit nong khamat. Kinong alam ka khanam kletmu bani kendo yu Chief Executive Member uba Winston Tony Lingdo. Nrai namar bo umshim ladan ha office kumta ka sengkal IT no ekador khas chiki bor ke beri pet banpen poisha u. Kani kejenglet penken mau kedehadian bakalami kejengkul mar hari lom garo kebalawan raru kejeng yap beriau. Kakenam kakeno bagane keja namar kejenglat lan bagi bamdai kitrai muluk yok benlong kinong tep vote bat kinong ya persyang ban ya konik election bagi election jaga district council. Unang ilam jangka kenam uba Thomas Pasa ula penpau bakaseng gladawa ban penklai edi rules Shispa arpupra iwei batlai nadu kesenem arajar katsau. Uluang bawa lah ke executive committee ke bamenta. Kalau yo ekene kejeng terwa nadu ya yong kesenem arajar arpusan hanrei hadu menta kesenem arajar arpun rio kampat shem shimkia. Kakenam gladawa baka KHDC kedai ban penklan ki kendon an kenang banlat ni kejengja ke basnosi kumajah hari longgaro. Kaseng kelapa biang ekene kejeng terwa hagasien ke basau syaka KHDC. Bat kentu badai ban pa no kam klo syulat kejela ba enyo ban menjurno nang ba kejing menjurkan long kebati kena te nakaliang ngajongi raja sokya ni lawan ni kendu biang ya ka KCDC ni ta thu bangi yo bane kran chikentin arkantin bat CM hendai namar ba I don tengi la shu ai no ka chiti kumba shu mai phang kandian nadu u araja khatsau ni la wanra haka isi ki ba per haka bangila kerpat ngila dawa rasyang ban pencau tu ya ka jingdon kamban kelano ya ka idi rule ga basis pa arpura sop para one but sop para three Henry nadu arja khatsau ngiyo tang ya ka jing jarjar halor kani kamat ka padon kam bat hakane ka isi ru ngila ai ka city nadu April arja apusan ngila penbut ru ya ka reminder ha January arja arpun habang ila abu ya kaju kajing kerpan ban amen ya kan idi rule ke basis pa arpura ban namar bang iklem pat yo ngim yo ignu no kadak ba nakali ka dicik unsur kan simkia halor kan ban daka bape ya kajing jiang ti hapo Garo Hills ni wan biang syapo ka KCDC manta ban ai biang ka ke city sya ECM ban kerpat di ba insimkia daka jing kmi lenti yo lese kan ni ka jingjia ka barang jia bo ka Garo Hills kan pen kendit kan pen snow tu ya kibabat ya ka sinchar kadar hapo ka district council bakan no kalau ka badon kamtam bangin pen kala ya kan ke di rule ka basis pa arpura ban khanglat ya kibar jela ya kibam dei ki khasi da ukulom jong ka an bakim yo kinum yo lat bane sebenta haki election namar kajing siap tinggi kajongi kalong ba yo hoki por ki banwan yo kawan kajing mensau pada ya ka district council bat ya ka jai bendu hibro koi te kum mangila jukuren ka por ka por lada kum kinong tawan lada ngimla panyada ki kenro juga district council takaan long le no e kajing long nong tawan kajongi nak takadau ni la busuk kan ke city yang ne bat teng yo ka district council ru ho ya kajing bun bagi kam yo kini ki mat ki ba kham kongsan ba ki sa no shadin dan kalian ka jongi ni ai kan city but ni apten amen ru ya kan ka edi rule ka basis pa arpura haka bang ila ai kerteng ka draft amendment 128 edi rules tang ban pensuk ya ka district council bahkan penstat penklo ya kan ka kam namar ka proses ka kham jolong lar ka district council ka amen ni kan ka bon ra ka floor of the house ka pass kan ka amendment nang ta para ki hak sya governor ban ai ka asen te piki kalenti ka khamjinga kindian te ngikwa ka diskon bakan le no ya kan ka benta khnang bangin light na ka jing mensau ka ika bajia po diskouncil kalong basosi kalong basosi bakini ki bomdegi na ka jek bandri garu ki yolat ban thabot bat balai kan ni ka jing ka kinat menta kadai baki MDC le se jong ka Garo Hills ki klempen klan ya ki an ki jong ki yang tepo Garo Hills nak takadaw kami kaneka jing kanat kaneka jing mensau hang tepo ka Garo Hills bat ngim kwa bakan wan urlong kaju hane ka jek pere wajong te ni kwa do khlam bai wasai
ban tho ban penkala baik ya kanika idi rule aba sispar kupra ka draft amendment ngira ai lupa sapoka mi jong CM hakabang ngira tho atli mat kim kong san pa ni tho ba in para 128 sub para 1 but sub para D the sentence starting from provided that a person not belonging to a Silo tribe ter hadu ka contain territorial limit of the state autonomous district they ban delete ya kene borok kawai but ban tho bujli no kan ka contain ka boong provided that a person not belonging to a Khasi tribe shall not be entitled to so vote in the KHEDC election kala syai ba contain but ka baar pada amendment bagi terwa ba ya ka para 128 sub para 3 they ban delete barok kawai ladang ngile kumta let's say kanton ka jing sengai ya ka district council kawai hakini ki khendet ni ki baladem ngi na ngi ai jing ro ngi yo in nakaliang jong i ba adan ru ila pen pau ya ka jing bam yahap jong ki wi pada ki bandreu banlik tuklar ha ka kam thep bot dari ka election jong ka Garo Hills Autonomous District Council bat ka dai sisa kumta tadi sisa kum pagi badan bat ngi kbilin tiba ka ju ka formula kin terkam hang ni ya ka ju ko jing snyo kan don ru lembaka ne ka isi jong ka WPP bakin pendak hop ya kamram ka jongki kadi omde nak benta ka jing mento jong jono nak benta ban pun sengai ban pun scam ya ki kenro jong council hi nak benta ka jing bha jong u babun balang